Ništa, igraju 7-6 i jednostavno to nas dosta iscrpi u obrani, puno smo se morali kretati, ali zabili smo par lakih golova na prazan gol praktički. Mislim da drugo poluvrijeme smo malo možda jače stisnule u obrani, možda napad nije najbolje funkcionirao, možda smo previše solirale, ali pobjeda je tu i čekamo sad zadnju utakmicu i putujemo u budućnost. Osigurale smo prvu poziciju u skupini, ali normalno da ne idemo tamo sa bijelom zastavom, idemo tamo probati osvojiti Morač. Делуваше дека ја успорува, ја умртвуваат играта германките. Дали тоа може би влијаеше? Vjerojatno je dosadno i publici, onda možete misliti kak je nama. Mislim, dosta sporo se igra sa dva pikera, tako da ali takva obrana zahtijeva puno kretanja, tako da dosta smo se crpile u obrani, pa možda smo u napadu malo djelovale i usporeno, ali ne mogu se buniti, pobjeda je tu i nije posljednja, predposljednja utakmica u našoj sali. Prvo mesto во група, целта е остварена, првата цел. До каде кида Вардар покрај сите проблеми? Pa nećemo ništa najavljivati, svake godine očekuju od nas osvajanje Lige prvaka, ali idemo utakmicu po utakmicu. Ovu sezonu mislim da držimo taj neki prosjek, dobro igramo, eto prvi poraz prošla utakmica u Mecu, moramo nastaviti taj pobjednički niz, probati pobijediti u Podgorici i čekamo četvrtfinale. Пенезиć, Šiofok, Ferencvaroš, Podravka ili? Pa ne, još će ostati tajna dok ne postane službeno, ubrzo ćete saznati.